Ovo je priča o čovjeku koji je napustio sve što je imao i došao da živi u divljinu. A imao je mnogo toga. Posao pri UN-u, radio u Rimu, Briselu, Africi, ali je srce izabralo Srebrenicu. Ja sam Irvin Mujčić, rođen sam u Srebrenicu 5. decembara 1987. godine. Tu sam živio do 1992. kad je počeo rat. Onda sam izbjegao iz Srebrenice sa brata, sekom i majkom. Bili smo jedno 6 mjeseca u Tešanju, onda smo otišli u Hrvatsku. Tu smo boravili u izbjeglički kamp jedno godinu dana i 9. augusta 1993. godine stigli u Italiju na Alpe. U Italiji je završio školu, a kasnije se i zaposlio. 2014. godine je došao na Marš mira i odlučio ostati u Srebrenici. Irvin je u selu Lipovac pokrenuo projekat Oaza mira i započeo gradnju etno sela. Izgradio je 4 kućice za turiste, a u planu je gradnja još nekoliko. Turisti mu dolaze iz svih krajeva. Vizija je da u današnje vrijeme gdje ima dosta utjecaja oko klimatske promjene, oko ovaj brzi život, oko ovaj virtualni život, da u početak da vratim sama sebe prirodi. A onda da pokušavam da privučem i drugi narod. Irvin je ovdje našao sve što je tražio. Mir, slobodu i prirodu. Veoma teško je imati stresa kad živiš u prirodi. Zašto si skopljen sa svaka vrsta elementa koje postoje. Elementa koje postoje teško da oni imaju stresa. Drvo tebi daje mir, ptice daju mir, životinje daju mir. Sve ono što je oko tebe daje ti mir. Prva prodavnica je udaljena oko 13 km, međutim to mu ne predstavlja problem. Ima baštu, a od komšija kupuje sir, kajmak, jaja i ostale namirnice. Ipak, Italija je ostavila traga. Pizza je ono što meni najviše falilo iz Italije i tako moram naći način kako da pravim sam sebi onaj sir mozzarella. Zašto tijesto ga znam praviti ekstra, paradajz imam domaći paradajz. Nijedna stvar nije otrovna, ali njena količina stvara otrov. Odgovara Irvin na pitanje da li prati dešavanja u svijetu. Ponekad možda jedno svaki 15 dana pratim malo novine šta se dešava i tako dalje, da ne izgubim kontakt što se dešava u Dunjaluka, ali pretežno ajmo reći preberem toga. Preberem ga na tačnu dozu. Problem ja mislim da je tu u dozu. Irvinova ideja da usred šume 15 km od Srebrenice izgradi etno selo koje će posjećivati ljudi iz svih krajeva svijeta polako se ostvaruje. Cijeli august je već popunjen. U periodu kada svjedočimo masovnom iseljavanju ljudi s cijelog Balkana, priče poput Irvinove daju nadu u neka druga i bolja vremena. Nešto što se na Balkanu davno izgubilo. Vjera da se život može živjeti i u svojoj zemlji.